waishilizi watukufu wa hezembawa za matangazo zilio hundani ne zilio bonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mada sanu ikao muhimu do zipangao lejileho lahe habari za hatu za Comores za hetari ya lelo tarehe insanu ya mwezi wa Fevrier mahaziuzili wa 20 lili suala la hekofia ya itwashi ikao rais azali asumani gulindiwa tarehe 10 mfukare tarehe 18 ya mwezi blono yende ya reziwayo no moja wa Afrika ya utendelea lebara linu na harma worowo rais azali asumani hatia mhono bimana hapromilge ye kanuni ya kisharia ya uharaza ze sashe za plastiki zitinjie vanu tiju na ye kanuni ya kisharia inu itilwa opubeli ne mabazazi nana la douane hauka iho ze sashe ziwirao na atanaba raha kabasi ubenufu harma ezi habarizing uhusu le suala la he Comores ye komori wa komori wao harma mafunvu mengo fukare na matsanu harma jana watutu wa ye opposition wa iri ho bakera fumbu wao hawao ye opposition ilio abaha ishinda nao na rais azali asumani de maraya na ukwatutano gozinji ekati de mbahindu ya ukaza wo miomo ju izo lonongoza apidisha maraya wa Comores husu enamna ye komori pepe yao harma ye dunia Muhammad maulida mzima mengoni mwao wana wailejera la mbajini ala ya harma umji wansini mashongo hunungu pepeo kabisa harma makungumanyo ya mali hadaraja ya hulemengu na dele kungumanyo la oada ikao lelo Muhammad maulida ikao lelo nge mwana wa he Comores ikao ngu pendezo harma lebara la he Afrika Muhammad maulida ikao ngajoka ya mbasuzi wa swarafa za mali bimana comptable expert comptable mhu harma intiahatu hakubaliwa no ulemengu vano rizambao ngemengoni mwa ezitwa za malaho ikao lelo ngazi pepe yao harma ye dunia harma omswarifu ze mali na uangalia maksusu nda harma o wadansi kume na mfukare ikao zahe lebara la Afrika ngizo honsima wa uongozi wa Muhammad maulida ikao mana ya la ya harma umji wansini mashongo sini mashongo osi ikao lelo ngari kubalio ya uka Comores ngio na wana wasoma wapendezao ikao ngwa kubali wao no ulimengu vano rizambao haukaya umwana mkomori ya shinda ya njia ya tea hitwa harma makungumano ya swarafa za mali za dunia ya honge unesao ya uka Comores ngio na twamaya zoti lo zaripuziza hunu ti ilmu sha ezaripuziza hunu uaminifu na ujua ubahanu rafaliki izoti le zaripuziza eka ilmu sha zinu zonti pia ngazone sao ya ukaya elebara bimana lebavu la mbajini ngali pendezao ubanu rizambao hokaya insini mashongo yele daraja ngio na maana ikao lelo ngubililio ye makungumanyo ya mali haswarafa za dunia abaha haunjia haruma ezi habari za Comores dele suala la rais azali asumani ye Comores ngindao ya tilwa harma ye orolo ya hetare ranzi ye Comoritsengwa lelo ngarindao rahundane ni sharafu shihu ikao rais azali asumani ya hansisi wa bahati ya uhenda mwana mkomoru wa handani huenda ya hunde makamu ya utende ya lebara la Afrika itarehi 10 mfukare tarehi 18 ya mwezi unu rilonu wonti pia mabalozi ni mawaziri wa habari zomonze za lebara la Afrika na maraisi wenjingwa joka ya ranzi ndaiho Addis Abeba ili ulindi ya rais azali asumani kaungulindiwa ya wasuli tarehi 13 ya mwezi unu rilonu ya wasuli harma umjiwaezi wa he Afrika nanda hunu Addis Abeba
harma le suala linu rais azali asumani wajaungu lindiwa ya rohe vanu harma itari kume na ndaru huja itari kume na nne ya wasuli harma inti ya Bruxelles mahalani kao ngwendo hamsafara wahazi na yabo izo ye namna ye kalandrie yo ya kanzi nungu hisi ya ukarais azali hasongea ndondo haukaya ketsula dhimu ya lawe Bruxelles hawendele ya Addis Abeba inde ya reziwa ekofia ya itwashi lakini ngela dhimu ya rejei hunu moroni ya lawe Bruxelles ya rejei hunu moroni ya je enswabili ya unge anvio tena hawendele ya ranzi nda iho Addis Abeba hauka ye dagila iyo mbuye valilia ohandu huze kena ubidi rais azali asumani ya valilie dagila ranzi nda iho Bruxelles hawenda Addis Abeba hende ya reziwa ekofia ya itwashi hawa ezi habari za hatu za Comores hamara ya pili ili suala la heze janibu za kisiasa zilio msanzaniza ambao ngazishinda nao na rais azali asumani ekaredo hanza ariangalie upezwa matu wahe namna ya opposition ya kanzi nana yezi irirumao lelo hakika yezi irirumao lelo ngefanao biyo sawa kwa sawa emachingio sawa kwa sawa daena ya opposition ilio lelo izorambao ngarambao ya ukaya kariti tengo mbidi iranziri renge ye istiklal hata na lelo rais azali asumani watina udiwaza rirenge aliswali himchashiwa rimrebavuni sha rais azali asumani hajibu maslaha menji ya huwa Comores ranziri renge ye istiklal ramba rais azali asumani hakahende sando iswarafa ya hensi ranzi ya renga yensi setari zahe hansi ze emprunti za hahe ranzi ya andiso ruma yensi ranzi renge istiklal do rais watina uvumbua aliswali iso sisi kariti tengwe mbili rais azali asumani hafanya zinji lakini ngasina takriban mwahabanu ya azali ya kauriruma sili azali urirumo lelo ndrabo hafu ndrabo katina anduzi ye azali mjana ya kauriruma 2016 hata uja 2021 utili azali urirumo 2021 uja 2023 zenongo zibadiliha zenongo zitoha isirikali iso nese simuzi wanzo wa henyonga na wahenyonga wanzo wa henyonga no mabwalala angemdu na henyonga bangari zambauka rais azali yedira imtalia si le rais wa 2016 si azali asumani wa 2016 si azali asumani wa 2017 si azali asumani wa 2018 si azali asumani wa 2019 si azali asumani wa 2020 et azali urumo 2021 ou 2022 2023 oui azali mwajina zenongozi toha edira itawa wanriadungana nao hata naba hangari zambaonro edira keiti njema 2019 waka covid 2020 waka covid yogeri ya kabanu engalawa kejaka famaji engalawa akejaka famaji enkasia azali ikaho barini kaomonu amruna duni 2019 2020 engalawa kejaka ya famaji lelo 2021 uja 2022 engalawa ifumaji enkasi ya rais azali keitsonko deni jona wandu jina wandu waende sawa sinon witilo la azali wa 2019 2020 usidae narambilane zesimuzi zenrongozi zitoha esirikali wiyo ngetufana sawa kwa sawa ndaina opposition goma bea kwa mabea wadubu hokobe yangu wanao za mabea gwao sawa zenongo ngiso kapandigo ngiso masakala pia ekote ya opposition ekote ya sirikali mwisha se kalma za ya opposition za mwisobanu se kalma za ya opposition za mwisobanu zimabia nindi
ze kalma za opposition amusoba ngwa twende wasamba sema kesi wa mijini yuala ama yuonesa ukakabatsi mzima yao harumwa wangu washidana na azali walona fief bimana walona mji hawalona davu walona mji ya wangu aningonesa ukakwatsina wangu ifasiri yao kwatsina wangu ngatwenda rawani kodu yorisa awetwa maya yaho wangu wakawa amini opposition dabo irudada haini mndu wa kisiasa ushidano kisiasa haini mndu ufanyo siasa wongutsa wezi haini mndu ufanyo siasa wongutsa wezi yajarume heni mndu utsa wezi yajarume yokuwa zensuli wajevoti kaulinda ya ukaesika opposition wajuka ujibiwa wajavoti ili yehebe ne sangana tine hayasa waloni yo harmale bango la Facebook ukayo ndio wafanya siasa le bango la Facebook ijo usiamba bingeni ngosi shahoka ya siasa igabili ye pre-campagne igabili rishe wa ime warambi ukaya kwa tukaenda wanambwe makesi wonsimamneni yone ukaya amuziso razida yafiyafu ya hahobo razida ndahu dobasha haudo irungu chani lo swala ni uzisa razida na ni mji wa razida kao de porte-parole wa opposition yafiyafu ya hahobo razida ndahi dobasha haudo irungu chani baruani yafiyafu ya ha dobajanani haudo msangani ilimna mungozi wa kisiasa yohamia davu yohamia upando bahani kabandu bahani naima jamama taki Allah rehemu rais mzamani yakamia umjambeni dasedali kemali yakafanya siasa yakamia Allah rehemu yakamia umjwekoni haini mrufanyo siasa yukana lebavu lahahe yakohamia lebavu lahahe limshishilia hawo mji wa hahe umshishilia lenyuramba ufiefu hamada mahamud efiefu ya hahe dahu efiefu ya hahe shomoni yoke Juliani yao shakada barofote wa iho shomoni sharika ujuwando zevotisa 2019 si sirikali fanye sondai ngema kesi kajaka ya pasulwa hamada mahamudu hajo kaja wa handani zuri zambandro zile zambao harume sondai za karaifanya ngema kesi kajaka ya pasulwa hamada mahamudu hajo kaja wa handani hau azali asumani hajo kaja wa handani hamada hamudu haja wabili almuhimu wangu wa hili wakajao inamne kampani ni siasa inamna kaenda 2019 nzima wato katende yani deuxième tour ikaikansi kawaja kagwanzima gwanzima kaijaka ya 2019 shoda wana mbwema kesimba ye mwenye fikira ya kaenda ya towe fikira ukanarendela na mbwema kesi ngamo mchuwao nini opposition fikira ila ndahu lakejala wa hanyu ila wa hunu kote ya azali kote ya azali ula dumana ne fikira ila ya laya haka azali haji infiltre hosoni manyu njemwene majinambuliye makesi aweka mjinambuliye makesi abokabatiza waza akamjinambuliye makesi homi jini hani homa tokamtende mwede mjinambuliya abo mjishindi voilà hamada mahamudu ya mwaka jokaya haka hahimiliwane parti jua parti nkuu yuna wandu
bashe wandu womabwetse basho winchi wa hao womabwetse sha wandu lo parti mkuu sha winchi wa hao womabwetse wahara umaleshi abana tele kalma la ubwetse ilo wangu abuli tafsiri na iko atu tafsiri ya halo mndu bwetse wo mndu mhara enge yabuga mangaliyo Yusufu Muhammad bwana efia aendai mkazi azundapo Yusufu Muhammad bwana efia haeti mkazi efia haeti bambao gutuvotiwa mkazi juwana unchi watovotiwa mwangu gutotelo hao shayo tifia hai hauka mkazi ila ulasimji chao ilansi mkazi ilansi shola simji chao kamna uchorenga ikoni jabali na mkazi mabe harula mji ilansi oli hode ututu wa enzi hatu ilansi yabo wabahani yabo lakini bali babinu ke hunu kote ya serikali wandu wajibara wabarara wanu na terrorism wandu bana dobe ulo na fiefu wandu wazingiza azali wandu wazingiza azali de yemi ulo na fiefu malando wandu watu wamentaranena lelo harme yezinu na ushangaza ukanga una yesi ndo watu waza na sigumwe ikaongwa tovo tomi chini yao watobuliwa wanjomi chini yao warwe mbabavu umsedie ele bavula hahe lambudi ede mdu toshinda bale funvu ya balia limeshe azali wabili yabo ndo usedali shehani bambao densi ya bambao nsufumwa mvuni de bambao utubalo mkato mhuya upesha azali gwandu wabarara wabanu walibarari wabanu hendi akamdu barara hamji wa hae yalonu mdu barara hadavu la hae yalonu yendo tena harwanyi wasingiza azali mbarara wabanu msabudu amachafi yatwa mro hao mbeni ameribazi sukwazali akaenda msujini imasoroda wakandani do kaenda wa Jason sihiri nwasali ya Joshua ya nsuchi yabo kama zomdabe nugwindi azomdabe nugwindi nimbarara obanu demana manabo nabokaya bani yezi wiyonge sungufana na opposition wiyonge sungufana na opposition e komanda wa he regime ya azali wa azali wae wudi komanda wa regime yae hatende hajidungu e komanda wa regime ya azali wa azali wae hatende hajidungu bata bamona ukangu sojirongolea yangu katsulida mungu ya jamdafimu raisa azali judemana nambao mnyanya wa he opposition gosugo ufana no mnyanya wa he serikali mnyanya wa he opposition gosugo ufana no mnyanya wa he serikali sinu nsangafu yudemana waso opposition aba yensi lweni dhalilifu na wetsona opposition ifu emaraiya bande opposition ifu emaraiya aduarenga shawanu maraiya wa amani wansi maraiya wazu ya urenda nai wanu maraiya ikaungo harma mila ya Kiislamu na dini ya Kiislamu kwa jazu ya urenda nai na urenda nai hakasiwa shahi si ujulana haina mlo ujwe mwananya karjazu ya simaranya wa Komori umenya na uduba upareni na magirnadi zutsinzo razo ya maraya wa Komori maraya wa amani halafu lelo bande opposition yifu ya boyo opposition ya bakisha azali de maranya kwa su demander nongo zinji kwa su demander les yeux de la tête na balaba wazu
Ils ne demandent pas les yeux de la tête, les Comoriens. Les Comoriens lambda ne demandent pas les yeux de la tête. Ils demandent le quotidien. Le quotidien. Kwa Sahara is azali. Ya unihemba mwenje wanruatike hizani. Kwa Sahara is azali. Emba hinrui kai. Baishenjo hali eze taabu. Sahima ensha maziru ya rema ule mengulelo. Shana itokaya. Na itokana yuke hali. Zoli sumaraia waliyo. Wazambao. Tuku maranya kwa tsusaha, abudu haukobo hobo, maranya kwa sahau le quotidien. Le quotidien. Kwa sahau sohole, kwa sahau mabawa, kwa sahau mahireu, kwa sahau zinduza hao zikae. Wanzao lapitali, wanzao mabari, wanzao msomo. Isoni sui maranya wanzao. Kwa sina isimu, ya wanduwa wanzao. Asaliba kiawo, isoni sui maranya wambao. Winji wa hao, winji wa hema raia, wambao azaliba kiabo hata ila malani haya, hata zireiria javu zele dudu. Shaizuri hutajiao, garisahawe maisha ya hatu, mbahindua hulana ikaye. Mbahindua hulana ikaye, omsomo na ukaye, omsomo utifube. Mro hazi, yifanya hazi ya liwa. Wake unono harmayensi, mabare ya fanishihe. Wasahau amani maraya wa Komori, watu maraya wa shari, wanu maraya wa amani. Wanu maraya wa amani. Kwa tusaha ismu. Ismu wa hutajao, ismu ya mrenda njema. Wa ismu mrenda njema. Yode ismu isahao. Abudu kobo hobo koloneli general isanfuna magenero. Wakomori kwa tusaha magenero, kwa tusaha makoloneli, kwa tusaha wasahau banduale, haunafasi, haraha. Izo dizapuzi za serikali ya hao. Izo dizapuzi za serikali ya hao, bomze serikali. Do helewa izo maraia wanza, marahia, kwa suhutajia ndongozi inji, izo dizapuzi za serikali ya hao bomze serikali. Yatsongeza wambao wanzao madanganya hindi. Ukumkomuri kaja parosu ya madanganya. Zirugo zikaendando, zitanga zendonai. Ezendongo zikaendando, kabasi raison ya nkodo ya Ukraine na tabu ya mabawa. Kabasi raison ya kodo ya Ukraine na COVID na mtoto wa coronavirus na tabu ya mabawa na tabu ya ireo. Kabasi raison. We tangu henso hole ya hemaranya ya kaya wewe wakahanza bomze serikali wakahanza udenwe krizi huidenwe wakahanza uhilua mushkila wa henso hole ya hemaranya huhuru shawiri mafaka. Donc ezadaki yabo kabasi raison ya uka ezindu hizo zike kazikaya haini hindu shela moshikae kabasi raison bo serikali kabasi raison bo mze serikali ya uka ridweleziwa rambiwa ya ukaya kabasi hindu fulani shitawa kabasi hata raison ngio daba waka miliari nzima na milioni majana maili mapesa Komori ya mwanga indu ya kulemili yo fikira njema ya hao bomzi serikali waitowa ili rijeri himeri wanene mabaya ni makafa maziro kise kontoneri za hatu zija maore harma ye pori ya longoni emeli hatu irohe ende arengese kontoneri za hatu maore longoni zbalezidi kese kontoneri ngazita hao Tanzania emeli hatu irohe ende arenge kese kontoneri za hatu zija nguzobushini emeli hatu irohe ende arenge kazi ja Mombasa emeli hatu irohe ende arenge kapasite ya ushinda emeli hiyo iwawe 50 conteneurs 50 ibalie harma zensiza lizingiza fikira yo njema bomze serikali hurifikira njema shauka uhimiliwa ni mavai fikira hao hiyo uhimiliwa ni mavai ngo wajuo mavai wa Dubai abo wenda wanengase mali wahala
wabalia emeli wahaja wasinaze kroshe za uruhusu ze conteneur zilojua ze pashia wangu wangu wajua wamse serikali warengeze mali wahanyisa watauma boshoni wakau hawabala emeli falikinjema mchamhimi oporo sanganati na hebe kata kosi kata serikali mhulu meli mbi meli sojo shinda abahiza conteneur mzima na bongi ona capacité ya 50 conteneur e wakauhula yemeli kutuwajua bomse serikali ngo wajua ndo akaenda wahule meli e wanitwara linga ngo jwe mapesa ya tolo e mapesa ya yadoka shindi ya toshiza ifanyaze kroshi yadoka shindi atadoka baki e mapesa yanisiwa haukajanisiwa yanisiwa ngo zijuo bomse serikali wandu warengi mapesa tauma boshoni wakauha wabalale kabushe la meli wa miriani nyinyi daula mdaza parce que wo fulani na fulani ngamwajwao ngiaba hase tabulo nizo ekaka basi mabawa wamwezwa su borsojo kaukana mabawa wamwezwa su risojo kaukana mabawa wamwezwa mdezo yabo jofanya ngemeli ikaijanjema eljo kalifanya baada ya emeli kena ushina inde hata Brazil kena ushina inde hata Johannesburg hau Pretoria ngituro inde Tanzania inde yaba hize nkuhu za kamili parce que Tanzania kwa surumia mabawa ngwarumia nkuhu za kamili ijuro inde yaba hize conteneur za nkuhu ya kamili jerile nkuhu ngiaba habo ko karnaka emeli kena ka ujwa iba hize conteneur nzima ngiabo tsibahanwa wala vimu mahakama ya bulwa yabo tsibahanwa wala vimu mahakama ya bulwa abo bala bahanwa wala vimu mahakama ya bulwa shaka na ubulwa parce que yensimu ezenongo za jirimbi za mali za daula za jirimbi bosi jubanu do mjarada bahi wa sambi shaka basimi dzibanu yede namna nyinyi marengesa nyinyi serikali mruma ulelo mrengesa ukaya owitsi wajiri netrahizo ya jiri ya mali ya jiri bosi jubanu dia sambi bahi siria sambi bahi na wakawena sambi tena na wakawena ikililu tena na walowena we tena bomze serikali sijao na tswandi saini ya hemeli falikinjema wese informations zilio tangible shode chatsongeza rambao wabararao banu nezini wabararao shode chatsongeza rambao wakawabararao nezini walibarari yao hazandabu zinji ngazifanyishi hao njema na mbi zinji zifanyishi hao narabilaneze sibuzi haka narangalie uso wa hezi nlabo zijiri harmwenzi Rais Azali Asman hutia mhono kanuni ya kisharia ya uzia katu ze sashe za plastiki zitinjie banu tiju ebo wakomori mnishiri yao banu na nimnangali yao emo njia harmwezi ndo za volovolo resambwani jomalukani kamtuona ze sashe za plastiki bozi uzi wao ngabole varau lifanshi hao yao de décret ya président de la république hao hindi président hasinye ya ukaya watinjie sashe van zilon non dégradable sachet zilon non dégradable so sachet en plastique et ces sachets à la vie mozinjema nous sachets dégradables zilon en plastique ces sachets zilon non dégradables mana ces sachets en plastique ils ont des huzi wao zinji zile ziuziwa uzinji zilo ni pia et a commandé ze sachet
degradable bimana dezaruhusiwa zihusiwa harme rido zirumia banunsi juu zijazi blokewa hola douane na zitirohe hizo eze sachet njema zitio en plastique za la rido zirumia harme nti zisojo menya wo ulanga na zibaliliwa ho poru zitirohe mana ngabo matajiri wagiza sashe za plastiki ikawa era iswaheda ula hazihara yazitinjie shema tajiri wao ngaranza watajirihe wahuzese sashe en plastiki hizo eza la vimuzi zinjie na zibaliliwa ho poro zitinjie ya Rabbi ainsi munge toka wauni hanbi. Il aurait fallu wabire ni karakara na duskuru hata ze sashe zibuliwa ziro zila za ruhusiwa zido buliwa ze huziwa rejware rumia umala honi zisojo menya wa ulanga ze sashe za plastiki zilo armaitsi kabili za haraziziwa ni raisi wa daula ema wakala wa hensia hatu wavote kanuni ya kisharia hiyo ya uzia ze sashe za plastiki zitinjie vanunsi juu zibuliwa ngazi huziwao mubaha haina hindu shazilwa ne mawakala shaja shakubaliwa ne raisi wa daula bimana raisi wa daula ya promulge yamba ze sashe za plastiki zitinjie vanunsi juu izo ngazi menyao yenti ze sashe ngazi menyao yenti ngazi menyao wa ulanga ngazimenyawo ibahari ya hatu ngazimenyawo zemfi ngazimenyawo mwenshi wa hatu izo ngarirumiyawo ribulia ngarirumiyawo halafu ngamurongo tsema zila sashe za zilo zitinjie banunsi juu izo kasubirawo hawani zala za duba za balwani ibraku izo ngazibirawo harme la douane ngaziba izo harma meli zibulwa zibiri harma ze la douane harma ze frontière zinji azijasi wani matajiri ngwa wagizao shaka suliba la douane gizo hamabange kazi suliba la douane ze sashe shanga zibuli wao zinji azihuziwa ema polisi ne majandaru ngwa nao ze sashe ngazihuzi wao gazi zungulio kabati mruziyo kaya ego huzwe sashe iyo endo bia hunikiruzi sho shangwa shiti uzwa bonti jubano kabati polisi hau jandaru haula ya ujohamba sashe kaudo faralinga ilo farali 10 sibaya ensinu nye mnezi mungu jwe yaoni sashe kaudo farali 10 wakati atuka ya zilo isinjie manuti juu wakati ya kaulibwa la douane ya kaudolibisiwa taxe douanière ibahazazi ya kaudozi ya giza hadoliba mushuru wa la douane ikaufarali 10 abaha yebahazazi nguagizo hajahade douane shakatsuliba katsuliba la douane aweka ngulibo la douane abo wo mkarakara wahe ne maduanie waonaze sashe zebi watuzizia parce qu'ils ont aussi fanchia avec la complicité. Yaho wenyize frontière. Que ça soit la police frontière ou bien les douaniers. Halafa bahazi la sachet ngazifaura lishirini. Wanwaba ziluzinu ngari kusa parce que la douane heya. Et la douane ile jimbo lilona maranya. Mabahazazi no wachuzi. La douane heya. Ngize sashe zilibindi zilibi la douane ataza karali kumezi faura lishirini ndo uziro ulio harmensi inde zulma nku ilio harmensi zulma ngio hawinji lebange liheziwa yebiashara yebeya ayo kaze sashe ilo bange inutsinsi banu gasiharma jangwa kabati sharia hakati sharia shitrom hona ni rais wa daula shaibotone mawakala garsugura rilo wisho ne daula yabunga tuka ukandwindi naribadili haukayo tsidi namna imatajiri walio harmensi wanza wafanye biashara
na wende waagize ze sachets dégradables, maana ze sachets ils sont en plastique. Wajiwa libela duani wahuze namna lazima wahuze. Amin Kalfan hajana ze sachet hayeche de bazaz yenda agiza ze sachet zambilo ukazi huziwa banuti bimana sachet dégradable, sachet ils sont en plastique. Shamoneza kazajili hajaba lili wamezini laruya kamilize sachet za zikola duani dizaruhusiwa zinjie banuti juzo de zabaliliwa. No ngamra abo banu ngamrabo esa ruhusiwa zinjie zizilo la duani zitiro esa ruhusiwa zinjie harmensi za haramishiwa izo de zibuliwa oze njia ze uziwa hadizi hezo hebei yemtume Mwenyezi Mungu jori auni shanga mabioni uka sheipenya no msajaja no dhulma iliyo harmensi shaibirwatu sheipenya no msajaja ne dhulma iliyo harmensi Mwenyezi Mungu jori auni si setamaya ya hatu ndio mbomvu etamaya ya hatu ndio mbomvu aka ni rijoka ujua ripengayo bana abo ambao sirika ulamba ukaya ndeke serikali ni badilia serikali yenu na isirohe mba serikali mbi yosodungana na mba opposition mbi mba serikali mbi yosodungana na mba opposition mbi zenongona zisibadili na zikaye namna hii bwe opposition ilombi ye serikali netsokambi bayo zibungane sawa kwa sawa. Sisi marainya likema nura alhamdulillah hata mwezi ngajari yauni udojuka uli yauni bano shati serikali ya nyumeni na wandu wa nyumeni serikali ya nyumeni na wandu wa nyumeni so gamwendo kinyume mzora kaumambiani serikali ya nyumeni na wandu wa nyumeni sidojuka uli wohoa haruma umsajaja ulio harumenti umsajaja ngotubo mpaka hauka engewo izeno gwensaba uzinu za eze sachet non dégradable et dégradable nelua azali asumani ya isinye ya itamono ya voti wanema wakala ya ziya ze sachet zitinje banutiju no huja wajiwa heze sachet ya karalikuma wezera nshirini engewo azali mjana zenongozi njuka zibadili zukati mnikanika 24 heures zenongozi nunga jobadili zenongozi zamba obanu sinunga jobadili sha mimi ngamzambonro ngamimhara swafi ne azali mjana ne azali mlelo ambimhara shadan la ilaha illa parole shahada Hohamba nizo azali ya rambia rifanye sisi ngalisi ukangarifanya sana ngarifanya 200% sisi watangazaji ngam amini ya kaya ekanizo azali ya rambia rifanye yamba rambe rifanye ze investigation rambe bekanga rambao yule namna zoshida msaidi sisi ngarambao ya ukangari ngarifanya we hasi hatu a 200% chez résultat ngombovu et résultat ya hatu ngombovu akangaranzao mabadiliho yafanyishile harmaensi sisi yeshemi swelsa hawa mingi ndongo njema nsoka sujojiliwa haina usiku wanu njena ndongo njema za hensi ya hangu hamahada ya hensi ya hangu na murwa na sharafu na nikifurahani wanu zinuka zilitabishao hoja wanuje dumambia ni ndongo ziri hoza wone no msajaja no mnyanya ne masakala yaliyo harmensi ini wanu zinunga ziri hozao tosa na salam hoju ya hanu ala barakatillah.